prošloj godini često su me pitali na koju ćeš ti konferenciju, hoćeš tu ili tamo i tako dalje. Bio sam se odlučio da odem na Tvitomaniju, da naravno pravim tamo društvo i kažem koju riječ, međutim zbog poplava Tvitomanija nije održana. Ove godine naravno ću prisustvovati zajedno sa svojim kolegama, a ovaj put, pošto je veliki nedostatak domaćih konferencija, smatram da je bitno da održimo nešto kao neki mali online marketing skup, a eto ovaj moj kurs koji ste vidjeli vjerovatno koji je u pripremi, on će biti samo poziv ili povod za to da se okupimo, da se malo družimo i tako dalje. Dakle, ako niste saznali, 22. aprila u Sarajevu održat ću jedan jednodnevni kurs na temu najefikasnijih internet marketing metoda, gdje ću u svom stilu predstaviti metode za koje trenutno smatram da su najaktuelnije i najefikasnije i pokazati naravno par fora i caka za koje rijetko ko čuo na Balkanu. I uz to ćemo se lijepo i fino družiti, napraviti neki kvalitetan after party, da razmijenimo znanje i ako ništa vidimo se i ponovo zajedno nasmijemo. Eto, nadam se da se vidimo u Sarajevu, a Tvitomanija će, kako kažu, uskoro biti nakon nove energije, pa se vidimo i na Tvitomaniji. Ćao!